dukun asmara Seko sisi Bayu dan untuk persiapan di belakang Bapak Raden kami mohon mempersiapkan diri panjenengane Bapak Bukani ingkang sowan saking Rata Bendro. Sekali lagi untuk persiapan Bapak Bukani ingkang sowan saking Rata Bendro. Opa lo sudah oh sesuatu kita sampai jikat Bos, ayo lah, ayo, teponerin, sudah,
Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Caca delok sih. Sholli ala Muhammad. Itu teman dari. Pak, mengapa? Saya sing kate giat no deh sak kuatriko. Aku kuatriko wis. Lho kali nyawa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo dulu, siapno dulu, gak apa-apa ini Mbak. Allahumma sholli ala Muhammad. Foto disekat. Duh. Waduh. Awas mikir matai, awas nyiprat. Ngaco. Iki lho, sing mari nyawer iki lho. Wis, baik, ini makne goreng Iwan kok. Wis dietno. Ono urusan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ono urusan penting nyawer. Iya. Ya. Nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sik cuwil tok. Anu Kalau dikareti lan alasan pendasi mencari mati sak gebukan iki podol lagi kok iso ora iki opo sih? sing gara-gara sandale urung dicopot. Nah, sandale dicopot Oh, kita gosong. pecah iki. Sallallahu Muhammad. Surah. Oke. Iya, tuh wis. Bos nih.
Pokoknya lek lulusi pencayo, lek gak dari dukun dari pikun. Pasti. Akhirnya kepui kaya ikui. Lagi sabar ini. Nah. Sikat mas. Kanden kena. Mas, Amit sadari cepat. Sadari deh, jangan tepak no tengah yo. Kelas wis. Yes. Saudara Muhammad. Tepak. Oh, ayo surat. Si pasar tuh si nemoni dayo ae mas. Hak ngatur lah Pak Dwi. Mangko yo wis udah duwe recehan. Ayo tuan rumah nanti, tuan rumah ini. Saya dikai nanti, saya dikai. Iya, tuh gatel. Oh mantren. Jerakan sam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya tulis. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Lho ngene lho blater, Wan. Don, ditokno kamerane. Blater ngene. Kaping. Oh, sing duwe gake, sing kate nyawer. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayer. Sare ketene sing duwe gawe le. Iki kate nyawer le. Masih sing duwe gawe. Oh iya, mari boleh tambahin le mari. Sing dikai ya. Boleh iki le. Sing dikai kok orang senang gitu ra kepengin tak gatel di sana. Sik, botol le kami paping dalume iki. Saudara Muhammad. Ya, gletek. Lah, yang mana Mas Adi? Cocok. Kasar sandale di gua yo posan di le. Tas tuku wingi sore iku. Sandale. Allahumma sholli ala Muhammad. Kekasaran nanti. Sandale nutul. Kepung boroi disae. Mas sentuh tak nek contoh ngene lho. Kaya wong bakal setro ning ngantem. Boroi. Kalau contoh Pak. Saya ada teman-teman, Pak. Iya, soalnya boroi. Allahumma sholli ala Muhammad. Soalnya wah, lek mati. Oh, ini langsung tuh Pak Rumah boroi ini. Boroi dhewe iku delem. Ya nani nek gak bakal setro gak kecewa wis. Sarang rugi. Oh, bebas wis. Oh, kamu tuh bebas teman langsung kena.